Hello. Hi love. Hi love. How are you? Good. How are you? Napenda. Mimi girlfriend yako ya kazi umenikumbuka ukirudi ya kazi. Tunachoma tukaonea. Kazi. Wewe toa hiyo girlfriend wa kazi. Ya kazi, girlfriend ya kazi. Yako wa job unanikumbuka ukisharudi kazi. Leo. Eni, tari wote Syria. Babe. What's up? Hawa wanasema ati sinanga mtu na nataka naambia kana kubeba fifi ndege juu nakupendanga. Sasa unataka niteze kipindi ulale hatia. Basi. Hata kagweta kajo ile uhuru. Kajo ile uhuru dhimojoka. Dorete. Onawe, aderere. Masha. Ogo tindeketa, ogo tindeka. Ya muda arariha. Chief Master mwenyewe Chef Gathemba ni atuĩkĩte wa kũhũrĩra ũrĩa ũrendekana nĩwe girlfriend yake thimũ na agakĩmwĩra atĩ nĩamwendete. Na rĩu girlfriend arakĩiguĩka agĩcokia akamwĩra ũnyendaga rĩrĩa wacoka wĩra. Ũguo niĩ ndĩ girlfriend ya kũrĩa wĩra-inĩ. No macambĩki gũkũ comment section nĩ ta maracuku ũcio nĩ ta thauti ya Stacy, tondũ ta Paris acangĩre akauga huyo ni Stacy, huyo ni wa kazi. Nake James augĩte Stacy joined first class. Nake Nahasha nĩacangĩre akauga hoping hii baby T hakusikia aki. Nake Tosh nĩacangĩre akauga toa hiyo abore he Gathemba ulipe hiyo call.